Dikgohlano ka mokgatlong wa ANC seleteng sa Mangaung di tswela pele. Maloko a mangwe a latofatša komiti ya nakwana ya ANC provinceng ya Free State ka go hloka motheo. Ba ipiletša gape gore go be le khonferense ya kapijana ya go kgetha boetapele ka April lenyaga. Mole ka go le lengwe ba re komiti ya nakwana ya province e šomiša matla a yona bošaedi. IPC must lead, but lead region yena, but lead membership ya ANC. Gona dilo tse dintsi tse diragetseng including le kobo maspala mo di suspension, and it is clear gore there's no renewal, there's no rebuilding. It's just to make babatla go lwantsha to be nkare ba legitimate kgethiwe mara ba sa kgethiwe. Liki ya baso ba ANC ka seleteng seo e re ga e rerishwe selo ge go tšewa dipheto tše bohlokwa ka mokgatlong. Jaaka re le makala re tlile mo gompieno yana re tlo go tlhagisa ditletlebo tsa gona tse le go kgalerela ka tsona re kwaletse makwalo go regioneng ya gona ga kwalla go provinceng ga ba ga ya le go Luthuli House re isa ditletlebo tsa gona re ngwaletse le comrade Jesse Duarte the way forward gona ga le makala re kopa roadmap to the conferences and BGMs so seo se ba gana go se dira le IRC ba gana go ntsha roadmap wa gona ha isa le re ntse re metse roadmap gona re le branches re ikopela conference ge le komiti ya nakwana ya ANC ka provinceng e re go ya go tšewa magato a thatana ge pego ya komiti ya nakwana ya selete e lokollwa. When it comes to issues of Mangaung, we are still awaiting a report of what is happening in the structures in Mangaung, especially functionality of deployment structures in the Mangaung Council. Maiteko a go ikopantšha le komiti ya nakwana ya selete sa Mangaung a thutše kota.